Times of Mizo News commentary ngai thatu te chibai voin hi June ni som paruk ani June ni som panga nimin khan Kangpokpui district Konsakhul le Leilon vai phai khotse vela Nagale kuki te anin kapa mi pathumin hliaman tuar thulak nai na soidanin jingdar nga vela inka na auma dar karli chungzet anin kapani hliam te hi genlen mang vai phai kumsom pariat mission veng pau gaulal chongloi kumsom pariat pi molding le lunlian dan vai phai kumsom ni kanul tangnom te anni security force anin rolawangin inka na atopa boruak ero alatang viau kuki sipai hliam te hi atira army hospital leimakhonga admit anni a an hliam te anadeu nge army 10 regional institute of medical sciences RIMS Imphal lama an refer le a RIMS a hian boina achuak zuita ani Nagale meitei te chuan RIMS a kuki sipai hliam te admit turi an phallova mipui pungkhom halin dodalna annaya kuki hliam pathumte ven himna security cover thatak pek anni chu ngai thailovin keini hi Kangpokpia kaldonila minveng thayengem ti in zo na an siam RIMS a hian security force tam tak da anni a protester tenen anin nor na sahle lathi le tear gas mangin mipui an dara hospital chunga dam lote an mang ang tak zatani All Naga Students Association Manipur an sam chuan Central Security Force te malak dan an dem thu soin Naga hostes te an chan thei lo laya kuki helpol hliam te en kol na pe a an veng tlat hi engemo inzom na thuk jok an na yani an ti a Central State Sarkar hian kuki te thlop ruk na anei nian ngai thu an soyani Manipur Chief Minister Yomnam Khemchan chuan kuki zodam lo ten Imphal an pan thei to ang ti in thu alo tiam to a May ni som pathum kot zim ambu satang khan kuki zodam lo engemozat chu Central Force te ven himna hnuaya Imphala enkolna an lo dong to ani Chief Minister hian athu soiti hlotlin atum viau ni inalanga ma se minol puitan ambulance ngai to apo ahar sat laya security force engemozat hruaitel ngai thin hi a hau tak tak zet tunlai boruak anga pheichuan chunjom zui chi ani lo mai theni nimina kuki sipai hliam te po hi RIMS administration thlengin abwai pha a Manipur CM chuan voin hian state danga enkol turin lak chu anni don ti in Naga palaite ashil Manipur Naga hruai tu te hi mimal taka hanhuat viauna chantur kan nei lova ma se meitei le kuki boilaya anin la neutral lutukha kangai riawa an lo neutral lo zia chu an thil ti in ashil ti hian han soita ila nupakhatin apasal chu veng thlang nu thloi nen aring hlela annu pa boina chu then omle chungkhat laina te beng athleng hialani ma se apasal chuan aphangang mai kumthum hnuwa chunu chu athita hlau maya apasal po chuan railo te hnuwa veng thlang nu thloi chu arim tange nge a then omle laina tengaya chuan anu puidam laya loin ngai jong to anni antinge yanga thudik puan chuana aum don lova an thil ti chu thudik tarlan na om chun ani hetiang deu hian Nagale meitei te hi inzom na nei anni nimin inka nakha leilon vai phaile Konsakhul inkara om elmun lui kuki khwaten demna thu an chwa ve a National Socialist Council of Nagalim NSCNIM thilti ni in CRPF bunker Konsakhul atanga intran ani anti chuwangin CRPF chu Konsakhul atanga chuak turin andu inka na auma piang hian propaganda atam thina thudik hriat har thin hle chuti line meitei kuki boilaya inka na auma pianga mel malam tam tak thi om anga soi fo thin kha alo tangkai lem lova chuwangin ni lo pui pui phwa bel emo thuchiang ni lo chu soi kan tum lawani Naga MLA tele UNC in biakna Manipur Naga MLA Rual Deputy Chief Minister Losi Dikho Kumosa Rammuiwa Kasimwasum Leisio Kaising Awangbo Neumaile Zanghem Lungpan Meite Chuan Nimin Khan United Naga Council Headquarters Office Senapatia UNC Hruaitu Tenen in Biakna Annai Deputy Chief Minister El Likho Soidanin Naga MLA Tahi Manipur Sarkar IO Akal ni in Naga hostes ruang paruk lak swadan tur chungchangle Naga kuki boina kal mekte an soi hawani
United Naga Council le Joint Tribe Council Manipur te chuan demand pangalai Manipur sarkara an thelut to a an demand te ti hlotlin ani ma chu Naga ruang paruk lak chwa emo vuiliam an tumlo LD kho chuan UNC demand zirchiang tura local kan ni UNC ultimatum sarkarin asia a NIL police chuan chaktakin ma an la ati a ma se ani na taka chuan arang lama ruang lak chwa dan tur chu an ril rual lian ber ani ome Naga MLA tele UNC chuan Deputy Chief Minister Nemcha Kipgen Pasal Thangboy Kipgen Paul Kuki National Front President Faction hi terrorist organization anga puang turin Manipur sarkar an phut achan chu in thanarap thlak ber Naga mi paruk thina khan KNFP anin rol ngai ani ti finfiana kan nei antibok Kangpokpi district hi Naga ten kan pomlo chuti line Kuki te thnuaya ani a special intensive revision SIR kalmeka hian Naga khwale Naga te ming an paidu nge yanga chuwangin Kangpokpi district chunga Naga khwate Tamenglong Ukhul le Kamjong district in Jiaklut turin kan ngen Kangpokpi district chunga Naga khwate SIR hi senapati atanga kalpuini ro se ti in sarkara an phut bok Mishingsa iluitira in puna Naga MLA te ma UNC tu te chuan thilrap thlak tak mai an soi chuaka social media vela chuan kan hu fotoa Kuki ten Naga mi paruk te kha an that nuwa an ban sa te chu chomya siamin Naga mai che hostess te an ei tir ni in soi awma propaganda chikhata kan ngai maya ma se June ni sompanga nimin Manipur sarkar IO Naga legislator le UNC in komna hian soilan ani a patling hetizat ma an soidu hi chuan adik mai om mange ti turina om amaro chu Naga le Kuki ten hostess anin thlengton nakha mei ni sompanga dai ani to a khata khan Naga hostess mi paruk antelve talova June ni soma ruang paruk mu ani ma jong khan him taka chwa turin Naga ten an phuta ma se thia mu anni a chuta mei ni sompanga chwa to hostess te mihringsa ei luitiran ni tia an soile ta chiam hi chu ain tu ha lo deu chuani Naga te thusoi hi thudik angin ngai ta ila hostess dang chwa anni khan ngatinge mi paruk te him taka chwa turin an labei sei theijok meitei do he kan ti fo kha Kuki le Naga te point propaganda an war talutuk hi meitei te an khum titi tamaya dot soi hi Manipur ramlei lungfa ni na identity proof ani ange Zilangrong United Front in UNC Associal Naga chung buaina azual Zilangrong United Front chuan United Naga Council chu na takasoi selin hostess thu buai angai tua dan le an thutuk na te khan Naga mi puiril ru atina takzet UNC malak nakha fin na le remshiat na tel lawani Kuki mi sompali him takin an chwa Naga mi paruk te ero an ruang kan hlom ta zoka UNC hian hostess chung te torna a hre hollo Naga buaina hi UNC mo phurna ani a muanna le nun phungpa ngaya omle thainan ma ala turani poisoi lo nun na tam tak kan chan chana hian Naga mi puima thupa an choi turani tin abik takin Zilangrong mi puima ngai dam andil kan phut bok ZUF chuan Zilangrong mi paruk thi te asun tak zeta an chungte ator pui tak meu ani anti Zilangrong United Front in United Naga Council asoi sel dan hi han en chuan remle remlowa in beini in alang hostess thu boy kha Zilangrong lampoin Kuki mi sompali te hren emo tha emo bak chu hanti ngaina vak an threlowa tin UNC hian ama in ro arel lova pol sang sang te an telveka Naga anga hlo chamna ni in UNC chunga le bunvek ero adik big lo Zilangrong United Front hian UNC tangkhul NSCNIM laka in lakshan hi adu awangin remle remlovin soiselna anchwa nin alanga Manipur Naga chung boina omzia tarlan na ani theibokang chu Nagaland CSO 10 enroll turin an Chief Minister an ngen Kuki hostess mi sompali dam taka an chuak theikha chan sang sang omanga chungzinga pakhat chu Nagaland Chief Minister nephew rio enroll wangani ome ani khan UNC President NG Lor ho chule kha thonin Naga ten poisoi lo nunna kan langai lo Christian nundan nena in moin that kan chua masaturani tin ngenna asiama ma se Kuki hostess sompali te chua nu loka Naga mi paruk ruang mu ani a
Nagaland Chief Minister hi alo enroll to na thubuaya enroll chunjom turin Naga CSO ten an ngen veta ani Nagaland Chief Minister hena Naga CSO sompanga ten ming anziaka chungzinga chuan Dimapur Au Youth Organization Dimapur Lotha Youth Organization Rongmai Club Dimapur Dimapur Rengma Youth Organization Taimi Youth Organization Western Chakasang Youth Organization Western Naga Youth Front Zeliang Youth Organization Dimapur Zeliang Youth Organization Chamodemika Chakro Angami Kuda Youth Organization le adangte anni an lekha chuan remna siam tuma Nagaland Chief Minister malakna kan thredenga kan lom takzet ma se ruang kan hutamai sia rap thlak takasoisak anni a Manipur Nagate ati thlabar takzet poi khoitu ten remna an hua rorel na dik om thainan le Manipur Nagate himnan mala turin kan ngen che ani tin an ziak ole tun tumatan chuan khati zong kha nile sela naktuk lama min lo ngai chang le vek don nia